Webafethu today Friday today yeah uthola asongolosihlanu Friday today Friday sitsho ngesilungu because sithi Friday because namhlanje amajita adrophile yangithola ilapisa and bafethu angeke uyabona lo mfana kaDolphin lo hayi la huku la uzana kamnandi kabuhlungu kabi bafethu ngimamelile ngoma lena bafethu hey ulofa wenzani lapha wenzani kwedini hayi kanizwe la izweni la sezalapha ingabzane ziyaqondalisa ingabzane sezalapha ingabzane ziyaqondalisa ingabzane. Ngantshela ke bafethu abona into ezikanjena ke zizinto esibonayo ukuthi ngempela South Africa inale talent likhona lana asike nomona vana sithamana ingoma iphumile bafethu ingoma sikaqedi lapho yazi make ngena ula Capri bafethu ula Capri kasha ayakutshela hayi sezalapha ingabzane ziyaqondalisa ingabzane like throwing shit like Kimchi. Yes. Sugar mama Lina Maybach. Yes. They stay with me, came on my bed. Superstar me. Bafethu imona phansi yabona ngoma bayishayila bafethu le ngoma le bayinyisile le bafethu ubuye ngene lo mfana bathi Lofi Lofi uzumabulala make ngena uthi abulala sewaba impumpulala Ray Charles blinded kakhulu afika ngibabukisa ifili lala abasawudingi nohulu imbuzi wesami isipili besagugwele inkungu lala dripa noma shelendini abafethu last bafethu amajita bayibulele ngoma le bafethu yabona le ngoma bafethu 10 out of 10 10 out of 10 bafethu ayingeke lapisa hayi abantu phela visual bebeyenza bafana ayingeke amabhinga asengomnyula yini mabhinga nenzana amabhinga mawenza kanje umbona nje last time bafitha amajita azinayibulele ngoma lena thengathi namhlanje mayiphuma nje ngathi ngiyilalele nje kahle ngilalele ekseni ngabo 1 lapha abantu basalele ngathi azinto kake ngiyilalele hayi cishe ngavuka ebhedini ngalapisa nje kancane but ngathi azini ngithi ukulala kanti ke manje ngishaya ivideo yakhona because I'm excited yebo leyo nto like I'm happy man ukuthi at least man kunezinto eziphilayo esizenza emzansi man ngaphandle kwe too much man yebo leyo nto leyo anyway bafethu amano stream iphumile bafethu amajita adinga support yethu salapisa bafethu salapisa Friday today washa okunye bafethu